الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالي بسرمانا أذر كامت بدنا ما كادي ورسالة كادي بشكش بكم بوي كسي أفي إدمان بوچه بوي بو گهداري كرنا موسيقى وسترانه أو كسي كوالي هاتي إيدي بي موسيقى نشد بجيتن ایدی بلکی بی موسیقى هم خووینا ایتن بردوام یکردای موسیقی و دنگ شیطانی با مدفید از بجمتا ای برای خوشتوی هر وصا ای خوشکا قدرگران باش بزانه تا گوهت خویت پاقش ید پیس کرین ابوی تشتی و اب گهداری کرنا وی تشتی و خود تعالی عاجزت کتن تا گوهت خویت تازه و پاقش ید پیس کری اب گهداری کرنا وی تشتی و ید دل ترقت کتن اب گهداری کرنا وی تشتی و یکو تم مجیلت کتن ذکر رب العالمین سبحانه و تعالی. علی باشه ما تو نزانی کو موسیقى یا حرامه کو اف چنده هنه دل ترقت کتن تش طاعت خود تعالی مجیلت کتن ذکر رب العالمین دیرت کتن تو بسرمانی حش خوده و پیغمبریت که علیه الصلاة والسلام تو دشی گوداری موسیقی استرانت مزگفته وکی معنوی اوه حرامه و دلیل کو یا حرامه رب العالمین سبحانه وتعالى سورة لقمان دا ادبشن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عند مروفة تاي له الحديث ذكرن إنن كو بحث موسيقى وسترانا داخل كيب الشريكة درس لادن والشريكة حقيقي لادن ودر بخن بيع الموزانين كبتن كستاني عذابك رزيل كرو سر شوركر دي بوفان مروفة تاني هبتن عذابك ابئيش كو اوتي دا قهرا بخون وخمي بخون دي بوفان مروفة تاني هبتن. طبعا ابو الصهباء ادبشت من بسيارة عبد الله كوري مسعودي كر درباري في آياتاني دا ومن الناس من يشتري لهو الحديث من بسيار جي كر مقوتي ابا بحثي چيه لهو الحديث قوتا من ازبوي كما يكو چه إله مستحق عبادتي نبن جبليوي او بحثي موسيقى وسترانة خرابة. هذا هني هو الصحابية تفسيرت كر هر وصف تفسيرها صحيح بوش عبد الله كوري عباس يجي وهر وصف صحيح بوش عبد الله كوري عمر يجي خود تعالىش وانو بابت وانا راضي بتنكو صحابي المبارك وبيروز بوينه هر وصا اف موسيقى هني پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بيشتن حديثك الصحيح ده لا يكونن من أمتي أقوام مش أمتا من دهند قوم مروف هبن يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ديش حلال كان الحر بحثي زيناية والحرير آرميشي جلكي آرميشي دي حلال كان وهر وصع عراقي دي حلال كان والمعازف آلة عزف وجنين دي حلال كان يا جنين موسيقى معنوية حراما أو درابا حلال كان أفا هندي دليل صريحا ويتواضحا سر حرامية موسيقى شبرندش تقوى خود تعالى بك أفا موسيقى هني ترق بك وبهلا اف موسیقى هنه البيتا اگر کو نفاق دل انسانی داشیم ببیتن کاچوا گیاب آوشینت بیتن اف موسیقى هنه دل ترق کتن دت ذکر رب العالمین دیر کتو مجیل کتن اگر نه با از بسیار گشتگم او کسی کو تو گلی گهداری موسیقیت کی گلی پی وهات گردان علی باشه دشی بجمن دو ماهی جار تا ذکر خدای که ریکنگی بو تو شی بشه من دو ماهی جار تا قرآن خواندی کنگی بو بری چنده بو دو ماهی جار تا گهداری قرآن کردی کنگی بو علی باشه ما اول نمجید بونا ذکر رب العالمین اول ندیر کفتنا ذکر خود تعالی اول ندر رقبونا علی باشه ده شی بشه من او کسی تا گلی گهداری موسیقیت کی و گلی پی وقتی گردان دو ماهی جار اشترص خود تعالى دارون تيجي شوف التهات يا خالد كان جيبو انجي هم اسشين بمت اول جار يعني افا منا دليل الرقية منا دليل مجيل بونا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى
جبر هنده جي بريالي بدا برا موبايل اخو خالي بك شوان تشتا رش بك والله تو پشیمان نابی رش بك والله تو پشیمان نابی شینوان ذکر خود تعالی بکته دا آخفتنا رب العالمین بکته دا قرآن بدنگ هنده قاری بکته دا گهداری بو بک دبینی چند دلت مرتاح بیتن ده چند سنگیت برفره بیتن ده چند مرتاح بی تو بزن كلام رب العالمين دلا راحتت كتن دلا آرامت كتن بريالي بدا اف رمضان بسرت دا بيتها خال وتأوستران وموسيقى همية الرشكري وتشينوان قرآن وذكر خود تعالى يكريته دا وتيا توبكر جبشان دهنه بزن رب العالمين دي سعادتك وبختوريك رمضان بسرت دا انت خالي والحمد لله